Majina naitwa Nathan Mtume. Niko hapa Meru TV, naleta kitu inaitwa Chemsha Bongo. Katika Biblia tunaona kuna Elia alienda na mbingu, akaenda kwa Mungu. Kuna mtu anaitwa Enoch, pia walitembea na Mungu na akaenda vile vile. Kuna mtu mwingine anaitwa Musa aliuawa na Mungu na Mungu akaenda naye. Na kuna mtu mwingine anaitwa Herode ni mtu ambaye alikuwa anaudhi watumishi wa Mungu. Huyo mtu hakuzikwa kwa sababu wakati aliongea katika kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 12 verse 21 to 22 and to 23, maandiko inasema ya kwamba wakati alifanya hotuba akaambiwa na watu, umeongea kama Mungu. Mungu alikasirika tu akiwa mbinguni. Jamaa akapigwa na udundu, yani aliliwa na wadudu na akafa. Kifo cha Herode. Enda ukachunguze Biblia wakati unapobarikiwa. Amen. May God bless you.